se ronga tunga weekend na sera ke raw ni o Tekinduru wat ke raw me na damo na matay no maso no matangani ko turanga na tamay kimami pakalo malangi kimami tada ka telebi kimni turanga na pakabini binaka na singa tambu binaka ni ko binabale na nema mikalo na nomani loloma binabale na nomani bekawi taki binabale na kaukawa binabale na mbula binaka binabale na bisotabi binabale na bikata udoko na nema mikalo senga na ngusu mekimami pakabini binaka kina na bekalelebu na bekalalai oni bisotabi tuki na bekimami na bingau ni saleso ni muriamai meroni sotabi kina mem roni kimami kunekina na pakadengo kimami Tekinduru na matangani kuwa ndraba mekimami baka binibinak ngabi kemuni na nema mikalo nabale na singatang buni kuwa na matay ni singatang buni runondo lurosa nga bulu kaono nabale na lomni ambaki sauti kimami railesu bendendre kimami lagoduruma bikabinaka na marau na ndende na tangi baka binibinaka ni oni tiko bata keke mami me baka nandina ni nomni bosa oni na tiko bata keke mami me adoba na yala ke bura na bale na matangani kuwa sa bagarau mekimami na rongoda tala na dumamuni may bona nomni tamata masulaka na nombula bekemni adambor no nombula bekemni ni bosa may na imami kalo kimami sana bagaroronga na matangani kuwa vera na kimami sana bagaroronga na matangani kuwa vera na nomni tamata era Tekinduru era duba bekemni kimami sa dolaba na lomay kimami bekemni merau ni lutu na nomni bosa sa lutu tiko na kenangele na buku ni kena sa bagarau teki tiko mai bekemni na matangani kuwa oni rei tiko mai na matangani kuwa turanga oni kilai kimami tu bagabinaka na bendendre kimami lagodurum na idolodola na bikato do kembali tiki mami matata tu bekemni na matangani kuwa ikimami kau tiko mai na bonondonu na ngaunondonu na matangani kuwa mikimami ngandreba mikimami sule bekemni mikimami suka na singatamni kuwa sa suka tiko na bagadengo sa suka tiko turanga ni sa sota bekimami na matangani kuwa masula ka ndu tiko na matangani kuwa tiko mbeka na loma mbimbi tiko mbeka na loma taro ngandrebi kemuni tiko bakasangara kemuni tiko turanga ni sotabi ko ya na matangani kuwa na nomni bi sotabi bakaloma langi na nema mikalo kimemi ngandreba talanga mikimami tusana ka nema mimbula bekemni kimemi tamata molumumu tamata ngusu ngelewa ni mami bakana nanu mami tobo sanga ni salbata na bika tuna nomni bosa ka ni bakarita katiko bekimami andreba moni bosoti kimami ka baka sabate kimami ena nomni nra katiri nandala na mai kalibari na matakani kuwa sara tiko kina turanga na mami nuinu mbula mara mbula nganga ka kimami ba bini binakata ka na bika ni sabakarutaka ena nandala no kalibari na mataka binakani kuwa binabale na mami kalo nomni sana mai kana kalo tiko na songo ni ongo ni mai tikibuna ni mai tiko loma ni mai tinia talanga bat kike mami na matangani kuwa kimami bakali suebe kimni na dedere na langi nando kaime no muni tiko nga chisu na ibakambula ameni sana kreana rona tunda tirara me rongole mai meron mai toruna nonta isulsoli
Nakasando menangan orang tamas, imami kalau na kalau koko na kalau nandu bimbuli, kalau sandun tu di mengoli bikim di na bakororo kona langi-langi, kalau sa tawadala, kalau sa tautum, kalau ni bitambang ona, kimami sa bukan ni binataka na numni bibodingoi, kena numni lama. Kima sa bukan dia bilang katakan na numni kata-kata itu tiko, me apa tu gonggon na kini rai. Na boleh guna non rombulan numni tamata harus aku mulai tegmain ni mami bula. Sa tamburi wikem ni mami au. Sa tamburi wikem ni. Me angai na inaki ko ni kadi wikem mami kena. Mem sa krea mo ni ngai wakatalian kena viva kalungat taki. Me kalungat ni sungu lut, me kalungat ni leoni lut. Mera poka pinipinaka tiunga vikiam ni mem sama su poka pinipinaka na dam ni chisu na soro kay wambula. Na wale unonda lesoni na singatang budikua. Our lesson is taken from the book of 1 Corinthians in your Bible. Numi voltamu na matani Corneda wasi chini kalima 1 Corinthians chapter 15 verse 35 to 48. Verse 35 to 48. Ana chikine tulu sangabul kalima kina wasangabul kawalu. Na kena pakaperitania in my translation it says, but someone may ask, how will the dead be raised? What kind of bodies will they have? What a foolish question. When you put a seed into the ground, it doesn't grow into a plant unless it dies first. And what you put in the ground is not the plant that will grow, but only a bare seed of wheat or whatever you are planting. Then God give it the new body He wants it to have. A different plant grows from each kind of seed. Verse 39, similarly, there are different kind of flesh. One kind of humans, another kind for animals, another for birds, and another for fish. There are also bodies in the heavens and bodies on the earth. The glory of the heavenly bodies is different from the glory of the earthly bodies. The sun has one kind of glory, while the moon and the star each have another kind, and even the stars differ from each other in their glory. It is the same way with the resurrection of the dead. Our earthly bodies are planted in the ground when we die, but they will raise to live forever. Our body are buried in brokenness, but they will rise in glory. They are buried in weakness, but they will rise in strength. They are buried as natural human bodies, but they will be raised as spiritual bodies. For just as they are be raised as spiritual body, for just as they are natural bodies, they are also spiritual bodies. Verse 45, the scriptures tell us, the first man Adam became a living person, but the last Adam, that is Christ, is a life-giving spirit. What comes first is the natural body, then the spiritual body comes later. Adam, the first man, was made from the dust of the earth, while Christ, the second man, came from heaven. Earthly people are like the earthly men, and heavenly people are like the heavenly men. Me wakalonga na kaluna nonda lesonia na matagani kwa naka. Ningai lei wa muratale na lesoni wayana
Na yagu se na pakasama una postiu kina na matakandindai. Ni Buluminaka, ni Androvinaka. Happy New Year. And we thank God that He is so good to us. I praise God that I'm still here today. And I know that God made me for a purpose, and I'm here for a purpose. And He has saved my life to work for another year, even though I'm retiring, I'm staying home. But God has provided me the work so that I can be occupied and exercise and refresh my mind and serve others. I love the Vitalno this morning. Please, make it real. We cannot make it real if the power is not in. Make it real. The wrong Vinanga Vitalno in Sabbath school. Yeah, so I'm going to do wrong Vinanga Lomini Valanga. You want to tell an Sikatam, some Malay what telling and you can wrong Vinanga in Talno. Yosavo get Tikuna. There is a power in here today that if you allow Him to come in, He will speak and He will make you serve. Because He wants you to be a witness for the kingdom of God. Kami nuku ada tinggal na bulir tinggal na tal. Nakada kami yon ulueng kungo. Yeah, never mind. Oya umbitsu ko mendam bikin ko. Ngone kita sabi usai kin usah rungudi ko usah tuntal tal ko endo ngone dulu mesum tikau. Ya musa siro ko mesa teko. Yo bo ni binaka. I praise God for these young men. Mangate ko na kelo mi vingara menembak sawati. Vingara biti ko nembak ngo. Onita kana kuku ni kelo ndene na toko ni koya. And adaka sakari ko tukina na kelo. Not only him, He called us for the work. And we can only work with God for God. Osanita kanisa kwa na vakasa matiko na lomi songo nende ndai. Meroni nda kila na inakini note tiko. Enga drevi kendo kwaya. Menda dhaka wata ki kwaya. Buana nota kalu. Sabi na kanay tukutuko binakata menon dan matakan ko sa arong tikungkuri na lesson sa nasiyang lindo ng the share kum do na communication. Ano ko ningon? O sa kire men do ngano na masu men sa toso na no tukutuk ni mami kalu na kalu sa ndondina. Kalu sa ambula tiko kambula indai kambula tumetamudu. Kemuni sa ndo boso ta bagande. Kemuni sandau loloma, kemuni sandau sulia na pagdengu, kemuni sa tikungo muni vosa veki mami, krea muni vayang takan la ngusui wala da tamate wala da ngu, me jonjo ni loma muni me rongoroki na lumuni na kena wali songo nyongo, chisu ne wambula, amen. Non te tukutuku sa tikungore na non te lesoni, kau na senga ni na trakere o na trawalto mananga e sona vakasama, e tikungore sabakalo malang tinabasang sabakalo malang na yango iso, kasabaka pura-pura na yango iso, kasandota ni na uku ni yango bakalo malangi, kasandota ni na uku ni yango ubaka pura-pura sabaka pura-pura. Datamata kedi chungo aba bura-bura. Dambula kedi chungo anambula mayangu. Irongo diau. Errao ni malo malang ino numbu itobo. Jatoro rao. Ena liu chuku mai na kawa yangu. Gai muri chuku mai na kawa yalo. Balata na daba. E singani rao ni baka sora rata kana kalu endo na tamata. And I topo bagayang on the rumbula tikinendai, a kayo koe vikenda, wakamboti chisu. Balatanadaba. Why do I have to believe in Jesus? He died for me to remove my sin, so that heaven can fill me and use me for the work. If you don't understand why you believe in Jesus, gona buna and don't wambo chisu kina. Gona buna wambo kina. Because He died for you
to move away your sin. Isaiah 59, 1 and 2. It was my sin that separated me from God. God and God alone comes down to this earth to remove your sin so that heaven can fill you, because you were made for His glory. I appeal to you, church, this morning. 2026. We cannot run God's work with your power and your strength. Kane voltamu, sa senga ena kukua senanganga. Ena lungu nga sa kago tiobo ni leobunga. Na toso ni val ni lotu, ke na toso ni song lotu, ke na toso ni daga ni lotu, ke na toso ni daga ni kalou. Ena sing ni baka tota ke no mu buli binaka no mu kila ka ke no mu kukawa. Ena baka tota ke na submit ta ke na ya longo vechisu. Me daga ko chisu ena wanga ngori ena ndango ngori. Me daga ba na ka ni rongo de tiko na vitalo no ena matakani ko. How successful was Paul? E Vesu, e Lubu, Samuraki, Padulaki, Dachi, Ngalomanda. Marauta tuka na bikarara eso tap. Balatandava. It's not Paul, it's God in Paul. And abakata ngau kina ukenda na iloni lutu endai. And na Padulaki, and na Warulaki, and na songi matamu na katumba. Sa borla ko mantuno le bisiko ng galawan mango sa song mata merkatum. Erto tiko sa song merkatum. Adabe mo chiko. Pero ndo la babunga. Ito na. Sa ko na la kwiki. Pagka sa tang mata ni selendor di mo may song kita merkatum ba. Sa ko. Total na pali. Yan ay salu ni venga rabi wati kenaklo. Songo may nakatumba, kasi may nakuli. Siya daba nga. Kona lako chiko nga. Balitan daba. Sa sinuwi ko lako chiko. O Kristo sa ambula chiko. Anava nga ya, ano bungi lisyon niya. Ni sana matera o iko, o yaw. Sana gayong bulo ko ya. Rongoda. O sana landing ko ane tikinet wasanga bulu kaba wasanga bulu. Tan kornida o setin kalima tikene wasanga bulu. Sapa kalau malangin na yang weso. Kasaba ko buru-buru na yang weso. Kasandota ni na uku ni yang bakalo malangi. I want to emphasize on this. Na yang sapa lo malangi. Sandota na kene ukuk, na kene tobo, na kene bala-bala. Yan na yung saba bura-bura, e chiko tel nga na kene ukuk, na kene tobo, na kene bala-bala. Yan na yung kinikilake, na yung ba bura-bura, na makakane bula tambu, e na di lo malang na yung ba bura-bura. Kasi nga, why? Flesh and blood, it will decay. Nanra kina lewe ena Buddha. That's the word. E ke sa tiko na yalo niklo, e Buddha na yango, e Buddha na lewe, ia na yalo niklo, ena boka turiko tale. When he comes. Sana sino iko na yango Buddha ya, sana sino iko na yango lewe Buddha ya. Sa iko endona tamata sa baka matalya tagi, kena baka barita mbanga urani kaya, iko sana baka tagi chisu. Kila na nona dhuru ko na bali sormo Jerusalem, rato sa songo butu chiko na tise pele lo mli bali na rere. Songo tu na bali dhuru chisu, dhuru baka da, songo tu katum. That's the body will be used on you when you rise in resurrection day. Na yango sana sini budarawa, na yango sana dhuru ya ni sini dekila. Yana kau biaka chungo, na mate mandili na yango ngo. Migere ni mbula na yango ya. Yana yango ngo me mate kibide, me mate vechisu. Ronga du mwili kama ndi ndon tikini voltamgo.
John was into a ticket in Korongo na kaya. Nangone bambo chisuki nendon tamat. To you young people, my friends up there, when you believe in Jesus, you become a son of God. It does not matter how sinful you are, but when you believe in God, you become His child. But it's not finished. When you become His child, that is John 1:12. Listen. Well, I'm with the Bible, Fijian Bible. Listen in Fijian translation here. Kuira kira nga sabo kang bauti koya. Sa sulievir ko koya mera yathara mera luvinikulu. How can we become a child of God when the Bible tells us that we are sinners? Faith. When you have faith in God, you are His son. And Andrea, is it hard to believe in God? Sema. But you need to understand why you believe in God. I believe in God because God, Jesus, died for me on the cross to remove my sin so heaven can fill me. But it's not finished. I'll go to Galatians chapter 4. Galatians 4. Kalatia na waseva. Tigine ono. Gona kena wande obavichi. Inindo sanga ilumena, when you become a son, a child of God, God sent His Spirit into your heart. Rongodan kaya kane voltam. Inindo sanga ilumena, sa talana kalo na yalo nilumena kibei. Kinalamanda. Me matata chikoya. This is why you need to die. And andondono me valuti na mbula bagayango, and a sinira na kuko patamata, and a ronga ni mati and a kuko nikalu. Right, rongo na kaya kao kwa nitikinongo. Inindo sanga ilubena, sa talana kalo na yalo nilubena, kinalamanda, o kwendo sa kavi, apa tamangu. Until you open up your heart, young boys and young girls, church members. 2026 is the year of opening up your heart and let God take control. When God comes in, He'll guide you. And when God comes in, He'll guide you for His job and His work, and He will give you the power. Yen dona kana do dono mo iko kaba me yo kaba na daba dolan na mo bakila na no mutaya nga ke no mo baloma laibi ko me daga teki kula le weekend kon do be daga ta no ta daga so sunglut jatiro rochiko rongo diosar ke ovina kata o marutaga na no mutaka na lo muni songlutu marutaga na ndende so tabi no lo muni songlutu levi ko me daga tikiko. Let Him work for you. Let Him work your life out, because He can do it. What He's going to do for me, I'm telling you what He's going to do for you. He's going to come into your heart, come into your life, remove that stony heart, that stubborn heart, that deceitful heart. He will remove it out. He has the power to do that. You and me don't have the power. He has the power. And then He will give you a heart of flesh so that you can listen to the word and you will do it. Nanonta talai roro na vose nikalo e senga ni kani waro rongo walenga.
e kai na waka dhora na elo tambu kina non tambula, nio sa waka mbuti jisu, sa waka tera na elo tamme dhurumiko, o koe sana gai dhaka taki uka na nona bosa, mo talera ro kina, marau taka kina, kalawa, kareki taka kina, ubi tuku na bosa e ruango. Dona bosa ngona loloma. Da urong wale uti ni songlo santo ni songlo ndolo lama. Praise the Lord, amen. E ke o rei de nei mo tambu. E da vangang taka na bosa ngona loloma. E rui wovon jasar na ke ni mbali. In da rei ke nei mo tambu. Da rei da bulu abang teke na bosa ngona loloma e kana bosa ni kelu. Ia na loloma sa usi vita na kakevenga e dawa. Tamata vukun duon na pura-pura ko chuka mai bicho ike. Ronga dia bicho ike. Sa bicho ike o bia kai biku ni ko na lolo ni kelo chuka tali laki. This is why I said when we use this word love, say mercy, say grace, we don't really understand. Only God understands because he fulfills it in us, for us. Dotan la posong ko de sintorbration ke ni balbali. To pagding. Ni klan vitor na dak churam tani ko. E reki tu ko Paulo pagding tu ko Paulo bali sana da. E kila ko ni balbali vading. E na vikandinde ke de la ko rumo Paula. E daba. Senga pagantuan ya pala china nona loloma, senga pagantuan ya pala china pagding. Why? He understands the word peace. And he understands the word love. Me adau ni ndaru na understand taka, me adau ni ndaru na kila na dui, ke na titombo, ke na langi ni bosa e ruongo. Enda na ngai ngarava na kelu, ena sianga bondo nyapalati. Rakida, sen raki binaka, ona reki tiunga. Why? Sa sinuiko, saudei. Kamang ko Paulo ver la nut mai cornida, cornida no se lima tikini tin gavit. Ni sa tuba te ke Kristo Jesu e dona tamata sanga in bulwo. Sadava. E menu ni sa ke la chunganguri. Geda batara. Hare. Ada sanga kan tin tin wal. Dala ko matikina cornida. Wase lima. Nan da uli kamanta. Anda uli mustam ko tin gabit. Uli kan tin ko balu. De sarai da batike ndo tol. Ronga da binaka. Sabu mai videi. Nadava. Kake nga me dava. O koe boka bindi bina katite ki kenda. Kei koia? Eo? Eo? Koni ni rito ni alo ni Sabbath school dodolinga tu banguen tu angkai tatar tu isan ko na ninga. No mulut tu pina ka cintali tangan kelu. Jaru ideo. Balisan tau, ikut teman tibol bolta. No mulut tu pina ka tali te ko langan ni rei Jesu no mumbula. Denteni no kubenga rapen ni songolo te sini tali tangan kelu. Kaya pakai cuci tumbo Kristo. Yo sa nita kan lubuke kan tan kelu. Rango tan ka sange kan tiri terus ngabul. Keto saya bukin me tala Kristo. Me baka sa ba masuti keto na kelu en ngusi keto sa sosomi ke Kristo. Keto sa ba mamasu. Mando baby na kati kena kelu. Rango tan kan uto tintikina. O koya sa senga buana dala. Iko tamata dala o koya senga buana dala. Ida sange ka koya. Sanga ingisio ko koe me soro ni no mu bi bandonu itaki. No mu bandonu o koe. Rongo na kasange ka koe, ta sange ka.
Ni sa toro, no mo pandoni andai, e pandoni tu nga no guno pambut ko. Kuno no mo pandoni ti ka betino patang mo siya tam. Kuno no mo chungol mo ni bolo tu ko betino sil ketini. Kaya le ko Kristo e no darumbula tao yang todo ko na katolo. Batay ko sa matay balbal dati mo. No mo mbula andai. E na ronga ni yang buona klo, ni rei mai na klo re ti no mbula. Au sana to se non da yalo, se non da lesoni. Tikene basa ngabulu. Sapa ko malangi na ang weso. Sapa ko buru-buru na ang weso. Kasandota ne uku kunyang ba malangi, sandota ne uku kunyang ba buru-buru. Tanan tambi madan na ruwa na yalo ko. E badab tu na ya uku kunyang pa burubur. E badab tu na uku kunyang pa burubur. E badab tu na uku kunyang pa malangi. Olo malangi tiku na kene uku er tamata kene ngona. E badab tu. E badab tu burubura kene uku. Kene rerai. Kene top kene balbal. Dare da mande vida na tikinongo. Lagu mana mai? E badab tu ne uku kunyang ba burubur. Tadai me mandi burubur merenda rei, se badab. O cha tanga ilan di lo malang. Dai me mandi burubur. E badab tu ne uku kunyang ba burubur. No me bola tamba na kaltia na wasi 5. Rongo dan tikini tini di ngona kakani bola tamba. Sabo tu na daka ni to ba kayango. Gona yango e ba burubura. Rani lotu chiko ba buru chiko ronga na kaya ni voltam. Ia sabu tu na daka ni to ba kaya anga sabu kango nandau be mbutu kodi. Nandau ndara. Nai bala tau sab-saba. Nandau ngaro. Nandau soro kina be matakau. Nandau dakai sau. Nandau be dati. Nandau be leti. Nabengati. Nandau dulu. Nandau bimba, na beise buka buru-bura, na beise ni lotu. Sare di buru-bura, sare di na kena ngona, sare di na kena itopo, kena ibala-bala, sa kwenta sa uli kecinggo. Ronga dan kangke kasu mune bol tambu, tingin na subukan dua, nandau bubu, nandau mateni, nandau marobu lilia, kena be kasaba kakina, abe kango kau satu kuna be kemdo. Me baka kau satu kuna makau talanga ni na sing ni rawata na matin tuni kelugu ira sakita kana be kama kaungo. Da sala batingo ni alo ke burubura. Na yang ubaka burubura. E tiku talanga ni alo baka malangi. Na yang ubaka malangi. Ndon mentana rai na kene ukuku. Gona ukuku ni yang baka burubura chiko. Kene balbala kene tobo. Kwa ya katiku nondelesoni me mate na tamatea. O atama saliu, o atama metamata, o atama samuri, ko e sa wuni mbula ni alonta. O liu me mate, o muri ena bi bombulai. Ke seni mate rao na mata ini tamata, ena seni karabi rao na itabi, ala ko tiumu ina tal ngona bulo November. Kiang karabi rao, it is your own power. Yung boso ki bata tunga e sini mate na kawa yang. Kera ko manalino o tinga tono bula sa redur tali tumba. Balatan da bira ngol ngamay betali bo madal sila tal rorongon dundun ngai sap. Convinciem ni sumai. Ali sing tal denga na ken sin rongo da tiko kwa sin wili kitino ni boltam sa redur tali tumba. Pati sini coach ko mena ali kalu. E coach ka ngamay na melody ni vital no. Ken rara mani bosa. Ini sama intende sa tiku sandende. Sama lumutal sa tiku mutal me pa sangkarana puno nga etu mike. Gona yalo ke burbura kena maro kena lasa kena topo kena labo. Kena kato doko. Right. Talo ko mandana yalo nimbule vaklu. Obiuli kena maten tikina. Tentikini tingor na kurun timu di wasitolo. Bola bakal malangi, bola bakal
Kona kene ukuku sana wili kangwa vikemni. Karon ti mo do se tolu. Ni wili ko tamay na tikina etini kandua. Asa tin karua. Karon ti mo do se tolu tikina tin karua. Ronga da. O sana wili sa tingor kel wabiti. Bigam do na pag voltan babala ngero no wili ka tala ngamay tomil. Meron ronga ti unal band. O hengon. O. Meron mo tamay no ngamay kel babala. Go na isa. Yes, and everyone who wants to live a godly life in Christ, Jesus will suffer persecution. What did you say? Yes, and everyone who wants to live a godly life in Christ, Jesus will suffer persecution. Young people that are here today, I want you to know this. Young people that are here today, I want you to know this. Church is not easy. For God to work in you, you have to submit to Him. This is my first text. I got the Fijian translation here. Rongo na kai kan Lipovich. Ia kuira kedenga sabia lutun dina ve Kristo Jesu nadab. Wala kung doon ang kasin luto tingo. Doon na makati ko na kangwa na ve kam do. Labilang ko iyo. Labilang idake. Labilang saridake. Finlang value. Ako na lubiyan ko tolo man yung mati na February na pagsahod siya. I asked God, why? He showed me this. Son, if you want to serve me, try me. Quando katikina, lepo na bitalo ang tando vakabikin ng Sabbath school. Wrong pinaka, but it's only here. Wrong ada. Kau Timothy. Paulo pasal tek Timothy ngo. Wrong ada tingin karua. Ia koira kedenga sabia lotun dina be Kristo Jesu. Na baka taki. Go na isulu na buka sulu mikina. Koira bula bakayalo. Bakala malang. Wrong ada katu na tini. Ia koiko santo muria na nungu iboka bubuli. Na nungu ibalabala. Na nungu inaki. Na nungu pakang bauta. Na nungu posota pakang dindi. Na nungu lolama. Na nungu posota na dha. Ni sarida na quality ng revi kina indon na tamate biang karavi tisyo na landila. Metiko kirevi ko na quality tungo titinitin. Ha? Poda mo ni taringa bolele sabi andre kaya bolele na tanga. Sala ko chiko nga na loto, sala ko chiko nga ng karavi kulo, sala ko chiko nga na ongongo kung karavi tinguri. Rongo na kaya katingo na iboltambo. Go na yalo e na nandun me rambula kina ko ira sabia lotu dina. Kaya bali sa sini rawa e na nonda kaukawa sa rawa na kauko ni kalu. Rongo na tikini tin kan dua, rongo na mulika. Na viva ka dani, ha? Au no mga Diyos na lotu. Sana kayo walk like you sail in a smooth water. Ha? Produto ko nila nito kasi, no sa alot, sana maramo na katodo ko. Sana pinanganila ko lako. Sana kalungata. Yan yung huli ko na iwala tambe, kaya yung iwala tambe, huli ko tingwa, siya. Hindi lang gori, inandun na sana. Yan nama katalang nga, na sana ko. Pero nga kaya kao ko,
Tingene tin kantua. Na vagathani, na vevarara o taki, na kaha e atho vi au mai Antioki, ke ikoniona, mai Lisitira, na kena levu ni vevagathani ko a vosota, ka sa vakambulai au na turanga, mai na ka kedenga ango. Sa reda rau kenda na mbula vagayangu, kene wala, kene saluaki, kena katuvo. Sa tika bunga mentarida na mbula vagayalo, wilika na vatein tiki nango, sa vidalachiranga. Ha? Vidalach se normal tingo si orai. Yango normal. Ke kane vola tambe ndono me normal. E kiva ka seni normal tiko keri. Oi como visau. Mera normal vi kongo. Ya tori ron linutu. Ke singa no expecta kana kandende mona sota ka ndio sabia lutu binaka na numu tiko na kangu. Sember ni todo tiko na lutia. Sember ni sorva ki tiko bagauti na mbula. Sember ni toke ni auti ko kana toke me na pakai topo teki au na ve kararau so tava me o pakai me o reki me o marau. E raho ni o toke na kalonga tango ke soli na mbula ngori bua. Ana i ukuku ni mbula bola malangi. Ronga da tali ndona tiki nango. Ona uli ko weekenda. Kaltia no ase lima. Tigine tinga lima. Poso jau tigine tinga ono, hirso me tigine tinga ono. Kaltia no ase lima tigine tinga ono. Ia kau sa kaya. Do la ko voli na daba. Kando na daba. Resto rau. Na daba ne mbali nona poso ngo polo me kando la ko voli na alo tambo. Keni mbali ngoro ngadiau. Oi como creti con alo tambe ne vi minite ne vi au ne vi secondi che di non bulo mandola ko batiko. Io sotto cane ndende che di con alo tambo. Toranga oni tigo ibe. Io sotto cane rawa. Kere ne alo tambo di kalumi suli bi con bodin. Io double minded di nandona ka. Kere ne alo tambo di kalumi me barita bi con kava kava. O kwere ntukulo bi come na mas não mudenga ngal mi boltam tu satu tin boltam uli kan ya sandon satu ana pun ulik sambo ya pa so abi kem ningo sambo ya tuan ka ningo ne sob kilen de uchang ke torri boltam ke tanga uli kan ana tina hu apa ka sana au sa poka pun kan tu ya kono puna na dondon mendan de ti ko kina na no lutu na klu kaminda no na ibagan dina alun dina not because of you because of him in you. Enda na rawata. Bale de ka ko ni tikin go ronga na ka ko ni tikin tin go bitu. Ni sabe bala na ngande da ba yangu ke na yalo tambo. A sabe bala na yalo tambo ke na tobo ba yangu. Ia sabe me da ki ko rongo do sa senga ki ni da ka bona vika do sabe na kata. Tikin tin go walu sange ka bangu tin go walu. Ia ke ba ka sa tumberi ke mdo na yalo tambo. Do na senga ni lo wai. Ena ibuna. Nina linotu. Nambulango. Gona atama na imata ini atama. Nambula bina katana kelu. Motoso kina ena 2026. Nambula ena karua ni atama. O koya na yalo koe solia nambula. O sana leso não te leso ni. Tan cornida, wasi chini ke tol, wasi chini ke lima. Wasa kabul ke lima ka bango. Ia me buka. Na ka sabolai
atama sa taumanda, sa dhaka meta matambula. O atama sa muri, sa dhaka medaba. Mealo sa vunimbula. Na numuti na kau tisu na chono sa pati kini rosoko pa. Na yalo na kalou. Ko era sa lotu ve koya medaba. Me lotu na lomandra elondra. Sin lotu wala na yangonra. Lotu na elondra. Balatin sa lotu na elondra, whatever the soul, the spirit tells the body will act. Galo, Kamba, Lande, Rika, Koli, Labanga. Ona toso. Balatin daba. Na yalo sa kouta na yangonda. Do the work. Sa sini toso na numu koukoa, sa toso na kouko ni klu, kwa sa dhurumiko, ko samboleki na mati. Ko samboleki na ndendre, ko samboleki na ve kararauto donga, ia kanireki veiko, pala sa sino iko. Christ in you is the hope of glory. Asabul kono, kasa sengli tomando koya na yalo, sini liuma na kawa yalo, ilitukuma na yango. Ya na yango ilitukuma ngo sa ilitukuma na yango sa rusa, sa lusi, sa nruka, sa temaki, sa pakadadani, sa rawaitu. Iko na yango ko yang garambula chiko, etikuma ngo chisu. Tatara yani bua, lako yani bua, ena vaku kote kikenda. Ena sulivi ko na kouko bagayalo. Mo dakava kina na dakava bagayalo. Kabaga usibi na nona talero ro indona tamati kina bosa bagayalo. Niklati ngo ka bagayalo. Niklati wasyang. Wasi ni tofen tom se sinde no comic se sinde no newspaper Fijian. No. This is spiritual. And if you want to obey the word, you need the spirit to help you. E tauranga na kouko ni kalu. Mena talero ro na tamatan ruka kina bosa ni kalu. E sa sorwa ki koe kina bosa ni kalu. Sarani da kama na kalu na kato voko. Ena vukuna. Balatana daba. Balatana kalu nduonto ngai rawatana ka. Noras. Sangai kaso mbuko ena tikinongo. 49. Ia me wakani ninda sabakate ki koe sabaka burubura. Enta sabakate ki koe telanga sabaka lomalangi. Anda abaka burubura. Enta sanlande bengo walo malangi. E senga na nomu kukoa. Ena nono koukoa kwa se mai kenda rupata kilo malangi. Ngai kanting ne bini masanga bulu. Ia kau sakaya ongo. O ikimundo na biokani. Ni sandende ni rawata na mati ni tuni kalau na yango sa bakalewe kabangandra. Lo sarida. Na yango tikungo na sini raw lo malangi. Have to die. Ke wakaimbula tiko ena bakamatali ataki. Zato raw. And the sinner no nuitaka na yango. There is no hope in this blood and flesh. The hope is in Jesus. Raida. Rongo dana kaya kuantini mso kondo. Raida. Au sabak takila veke mundo entona kabuni. Enda na senga ni mode kede. Enda na vaka matali taki kedenga. Wera sa modi tu. Wera sa modi sa mati. O kende na bula teko. Sini roni lako na tolo ngori mesota pati ki hitisu ena mada orai tinra lako ya na tolo ngori ena baka matali ataki ena kauko ne lo malangi me vitata ke lo malangi ke sarani baka matali ataki na ngono ya rota nga ni submit ya ngono ngo kina kauko nga David ko mente submit wa barani banga take and better na mission tungo tamani mission live na mission tungo kaliu. Sama itongo ndono muni vani lutu. Na misi nene sana ngo. E wara kiko tiko na kelo. Mosuli ko pua. Pero ni vante kiko. Ngai kaso mboko na itukutuku ngo. E na baka sori sara. E na baka na sori wani matanda. Ni sa ubu na tabui e muri sara. E na ubudi na tabui. E na ngai baka turi dhake tala ko hira na mati. Sa senga ni ubuda rao tali. Ia ko ikenda enda na baka matalia taki talanga. Sana baka isulu na yango vuda ngo me kako tali ni vuda rao. Kasana baka isulu na yango mate ngo me kako tali ni mate rao.
Ini sa waka suluoti na yango vuda ngo me kako tali ni vuda rao. Ka sa waka suluoti na yango mate ngo me kako tali ni mate rao. E ngai waka e dhori kina na vosa sabulai. Sa ngu dheko mate a sa mundu kisara. Ko iko mate, sei vei na nomu ngumutua, sei vei na nomu batinganga. Ko iko mbulu, sei vei na nomu ngumutua. Sa kena batinganga na mati. Na i wala dha. Ka sa kena kaukua ni wala dha. Na wunau. Ia menda waka whiniwinaka wana kalu. Kwa sa solia wikenda menda ngumatua ni sa reida na kango. Menda waka whiniwinaka hua. O koe solia wiko na kaukua mo ngumatua kina. Ngota kim nina wekani. Please, I appeal to you. We don't have the power to fight. We don't have the knowledge to do. We don't have the strength to go against the enemy. But we can choose to submit to God. Let him fight. Nitori o rau. E senga ni tuwe kenda na kukua menda be walutiki na kena puni thangu. E senga ni tuwe kenda na kila ka. He's wiser and smarter than us. Ye tiko veiko the power of choice. Mundingi taka, mundingi te koea. Marano submit te kiko bua. He will fight for you. Lepa kasara nga na ipapakasa ni lesyon ni tatori tiko mena vultol saot. Arambo pala na Israel. Waray. Wai rawabag nga baka wano na singa wano. Rawabag wabit na singa tam. Rakaila. At tatabaya na urusir ko. Tanggarira ng pilibya. We need that power to do the work. But me, you, we need to submit. Out na kau biyak kaya. Menda bako binibinak. Wana kalo. Kwa sa sulia wikenda. Menda nguma tua sar e no vuku ni nonda toranga o Jesu Karisto. O koya ngaongo o ikimu ni na kangulomani. Ondongo itunde sara. Ondo kako ni avala. Ondo wusi vidak e na dhaka ni toranga. E na ngauna keda nga ni do sakila. Sa singa ni kawala nga na nomu to dhaka. E na vuku ni toranga. Me vuku ikenda na kalu. Muni kalu ngata ni ambakongo. Menda suli kenda, menda dhaka bat. Menda timi vataki koya. We will see the power. And he will lead us through this year. Amen. Wamboten inda dobata menda bawani binaka na matani ko. Ena buni tukutuku enda sa mbole italikina, da bakana no italikina. Ena itekiteke buni ndona embaki wo na mateni singatambo. Wamotani nonda bata na kalungata. Ni sa sota wikenda na kalu ena buni tukutuku. Enda sa ronga bata na singatambo ni ko. Na sero langa mena tinikin na songoni sa ukila na sana tingor na screen. Ona kiri kenda menda na tude bata kede menda langa bata na serango mena mai tinikin na songoni na singale ni ko.
na valeu se wangatu ngabi kena na ser o kere kena mena tu dai wati katsunga ona kere tal kero ne nangole mai me mai masola ki kenda na bugni mateni singa tambu ni kua do tale na longo ni nonda bingarabe na mbaki ongo mena masu ni biba kalunga tataki na matawi na ni kua Sarandono da masu ke mami oni na wale una nomni sa televi mami rawa ene mate ni tukutuku oni bana no miki mami kina mai bana nomni tamata ena mata kan dai ke mami bakila ni lago ngo ena sini kato doko ke bakau ni ali turanga ke mami ngandre biki muni boliu ke mami masuti ke muni mai tiko bate ke mami Moni rauni liuta ki mami me rauni nganga tu na buni langi ni besi ni matanga ni kim sana lago tu na nganga e bo rota ko malangi na waleu ya na buna ki me langa tu ki na ser totoka mai tintu ki na songo ngo turanga ni toro mai wiki mami la ko bat tu nga ki mami baleta na nganga e tu nga wiki muni ni kim sala ko mai wiki muni oni na sule wiki mami na nganga wa ya me ni mami me ki mami sana rauni borata na weka kere nga sianga ni mami kaukaua siana mbalavu siana ndendeni ni mami lotu si odeo ke mami na kaki mrauni sakitaka ena buku ichisu wale nga na dagadanga ni alo muni ni alo tambu sana nganga tio kina ni laula kongo ke moni na wale na isong lotu bina kongo Cabramatta na kena veli utaki veratuna ital song lotu ira na veli utaki na rukun rato departmental leaders wana no munita mata na ital-tala na bingaravi turanga mai biko yang gas tahun 2 berto non dur lotu me do biko yang onen tahun 2 sa soli na non rambula bi ke munia na mata kan dai baleta ni singa ni mata ta bi ke mami ne lago ngo indina ni tuna ni mami tuba na ka ke mi tuba laga bata mata andundua wa mata bu vale wa songo lotu ya turang ke misa masuta ka krea na velu tagi ni kalole bune alo tambu muni lago bata tunga ke mami na wale na vito koni vito kani binaka rauni ke mingole tu mai kina na vito vi matabu vale ngole mai buka dangi mai viti ni lago mai ke mon bina wale ni mindingi taga me ke mai malwe bat ke na ke mai bonra buka lewe buka yangu osi na matabu vale lebu ni kalu na wale uturang ke msanu itaka na lebu ngani ni mami lako bata ke muni na lebu ni mami vito raki bata ke muni na nganga na yadu mai Fosuke ke mai mena no muni lomba kalau ngata tu bale monon rombul no muni tamata ni tal sung lutu robo ite bitu na matanga indai boy non tu na tuku non na mula non na bu bale sa soli talenga wi ke muni wana muni do robo ni tal sung lutu liu ni tala sing raw ni lago singone nga sa masu lagi tu turanga ni turawiti kwaya pagalonga ngati kwa me bakano muni bangate kwa na bingon sa oti pangate kwa tale ne mbaki ungo ena kauko ni kalu turanga ko sanga ni mami masu na vale munum ni sarongo na masu ni bon bina ni kerkere na buni langi ni besing na mataka ni liu tu ngana kalu ni tu ke loma ni tinia na lago ngo me ki me kone lo loma tu na no muni serau chisu na ibombula lo loma lebu ni kalu na loma ichisu no muni nra umbeti na itu ngo na bani lo tongo non rambula na lube muni ena betum beri ni velu taki ni kalu lebu na alo tambo na nduru mbuka wanga me lako bate tu ke mai mena be singa kevenga kame ka kosar ngani mundu beni